Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Susan. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak ipanakkel ngam napintasak. Ket dayta tinangayatan kanyak ti kaayan ayat ko abaknang. Bueno papagayam, hintay denggen ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbaglaangan, tasaan kang aginawid ije balayo. Itikas na, nalaklaka ti panagsinarakta. Aday yung amin ije balay iti pagtrabtrabawag. Kat as-asidig dito'y apagkapwag. Wan, saan ka mabanog? Kan nasaya at mat, tapno maaramid tati kay kayat awan ni mamam akong trabida. Rabiin, itulod ka ng balayo. Saan pa'y? Agsarsarita tapay. Amom ka di, pagyamanak unay ni Julian, ta idi birthday na, kat inawis nak ijay bar. Diyak amo nga uray gayam si kakat inawis na. Wen, da kami atalo akaruba na. Ken gagayim na. Birthday na ngamin itiday ti agundaway. Isu apinatgan mi ti awis na. Kat, inyam amo na kakanya. Kat na inlavak adagos kan ka. Napintas ka, Susan. Kat nakayawan akmat kan ka. Ururayik ti panangikalay sam kanya, James. Pagsaritaan tanto day ta abanag, intun madanon ti kanito. Tano ita, awan pa iti panunot ko ti agpamilya. Sa anak pa'y anak kasagana. Imayak ta kayat ka manen akasarita, babae. Likli kam ti anak ko. Tasaan ka ama ikari ama ikamang iti pamilyami. Kasta manen ti ibagam, Madam Bruha. Tangsit ka matlatan niya. Gapo tatangsit ka mat, Madam Bruha. Amo man ako rapay kalaang katbak ng ti anak ko. Ngam di ka man lang nagpangadwa na kiayan-ayat kan kuana. Saan nga itulok ni James ng agwin na swas kami, Madam? Napintasa, iso nga ay ayatinak ni James. Awan bibiyang ko kadagiti ibagbagam. Kan may isa, saan asika ti makadinak to, no dikat ni James. Talaga nga awan pa nagbabain mo. Kinasarita ka idin, ngam natangkan ti ulom. Adaywam ti anak ko, tasaan ka maikarikan kwa na. Sana kaskan ka ti kayat ko. Saan ka mat akayat akatugangan? Gaputa mata pobre ka. No ikalay sa anak to ni James, saan kanto atalyawan akatugangan? Sa anak nga agtatakon kan ka. Awan lang arutan maikarit mo? Natangig ka pa'y lang agsasao? Gaputa natangig ka mat ngagsasao. Gaputa nakurapay akon, kastan ti panagsasaong kanya. Gaputa jak magustuhan ti ugalim. Natangsit ka, akaslada pagtangsit mo. Ala, pumanaw kan, Madam. Taamangan no pakamat ka kadagiti aso ti kaaruba. Laglagi pom ti bagak. Jak itulog asika ti masawa ti anak ko. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Imbag kumamot no napakumbaba ka. Ngam saan mat? Day tala kinapintas mo ti pagkarit mo. Ha? Saan ngagbalin kanyak? Uray anya ter aramida, Madam Bruha. Saan nakto nga i-break ni James? Ngamin, ay ayaten nakday chay. Gaputa na pintasa. Nangag ko ti panagsasaom iti inati kaayan ayat mao. Nagtangsit ka nga agsasaw. Uray iso, natangsit mat nga agsasaw. Ay, imbagak ngamin ken kaalikli ka mo ni James. Tasan ka may karikan kwa na. Ha? Day chay mat ang Madam Tonya. Kunamlan na pintas. Imbaglangan tasaan atin mawid ni James iti rupa na. Pwe, napimpintasak nga adayo ang iso. Susan! Ha? Basta, ni James ti kayat ko ang pakiasawaan nanang. Sana bale, tay ayatin nak ni James.
Kat uray anya ti aramiden da jay laad nga inana, agtuloy latta ti ayan ayat mi. Agam, di ka ka di agbain. Baknang da. Saan ak nga agbain, nanang? Uray nakurapaya, tanaping tasakmat. Dayta tinakainlavan ni James kanya. Ngam, anak. Agyaman kit di dayja ang madam to niya. Tanaping tasak akayan ayat ti anak na. Saan akas kan kwa na alaad? Nasaysaya at numakiwin naswas kan ka ni James. Iti kasta, awanan ti parikot. Saan, nanang? Sa anak to ang makiwin naswas kin ni James. Oh, James, kunaklakit din no saan ka madanon dito apartment mo. Diyak mo't makontak ti cellphone mo. Nakaw may kamat. Awan ka di trabaho? Naglangan na, tao may kasarungkanan. Ngamin, kailiw kan. Susan. Naimbag tada ka dito yung apartment mo. Saan ka asimrak iti trabaho? Wan. Madi ngamin tirik nak. Iswa naglangan nak. Kaya't ko kumatiagin na. Katjak kumakayat ti masinga. James, awan ka dito panggap mo amang ikalay sa kanya? Anya? Kalaysa. Saan nakakayat kinam apadakan ka? Kati kayat na, liklikan ka. No saan ka kano aliklikan? Dakas naramidan na kanya, agraman pamilya. Ipapatay na kano ti pamilya mi. Jackpot yan akas tatimbaga ni mama. Istrikto ni mama. Ngamsan akas takadakas ti ugali na. Anya? Di nakpat yan? Ipagarup mo ka di adadadaalakan ka tinam? Susan, mabalin ka di apumanaw kapailaeng. Takayat ko ti agina na. Sa anak apumanaw. Kayat mo ka di tamasahin ka. Saanan anaskan? James, kaanuta ka di nga agkalaysa. Kayat ko asong batam itadayta sa ludsod ko. Awan pa'y dayta iti panunot ko. No ikalay sana. Awan ton mabalin ti bruha nga inam. Anya? Manakibiyang ti awanan bain nga inam. Kunam lang napintas. Siguro, ni papam tibak ng anya. Nairanod lang ni mamam alaad. Huh. Ay na James, no agasawatan, ipariknakin ni mamam asaan nakakabailan. Ha? Padasan nakadangran ta talaga abalsat. Diyak itulok nga ilupit-lupit naktong. Ipungot ko ano kasapulan, kat idumudum ko tirupa niya. Anya? Manakibiyang launay tinam, adi nakit baybayan, tasyak nga rod kikayat mo. Agasam, ta sa anak ka no ama ikarikan ka? Ha? Napintasak mo na. Agbagay talaunay, James. Susan. Dayjay bruha nga inam ti kontrabida. No agasawat anton, pulos adyak to talyawan. Uray masakit, jak to pulos tulungan. Ngamin, kunamlan asino. No di nakmagustuhan aparaken ka, pues, jak mat pagtatakkunan. Anyan dayta apa nagsasaum itinak. Pasensya kan, ngam talaga adyak kayat tinam. No agasawat anton, kayat kung asaan ta nga agnaad ijay balayo. Ngamin, amangan no idumudum ko, tirupa na. Naimbag nga oras mo, Susan. Umay ka kumasarong karan. Apay, itian niya aga po. Gagangay iti baro, sarong karan na tinapintas abalasang akaskan ka. Adan ka ayan ayat ko. Baknang, saan akaskan ka ngaggargar den laeng. Susan. Ala, agang kan. Gaputa adan ka ayan ayat ko. Amangan numadamag na pa'y asar-sarong karan na kat agimon. Sige nga, Rod. Agpakada akon. Itay kumapay Ala, rumor kan. Anya ti kunam, Julian? Awanan ni James iti apartment na? One friend, nagsublin ija balay da. Gaputa nagpa-transfer iti trabaho na.
Mapanan ija Manila. Apa ya di na yung bagbaga day ta kanyak? Nagsarsarita kami kan ni James idi rabii. Addaak ija paraangan mi. Idi masidag. Saan kano ang makaturog? Iso arimwar. Anya tinagsarsaritaan nyo? Agtrabaho kanon ija Manila. Adda nga min offer kan kwa na ijay. Kat dakkel ti sweldo na. Apa ya di naman laimbaga kanyak day ta? Kan adda pa'y imbaga na, friend. Anya day ta? Saan nakakanon nga ay ayatan? Napunas ka no anaming pinsan ti panagayat na kan ka. Uy, di ka man agang-angaw, Di nakayatan ti makisarita kan ka. Iso nag-record latan iti boses na aparakan ka. Kayat mo ka di adenggan? Nga uray addata di ti opisina? Wenno, nasaysaya at numapantalaang di tarwar. At least, datalaang ti makangag. Julian, anya ka di timbaga na. Ala, umay ka. Mapanta ijarwar. Tadenggam no anya ti ibaganakan ka. Oh, adtoy. Denggam ti kayat ni James nga ibagakan ka. Adtoy ti cellphone ko. Sige. Susan, naamiris ko asan kagayam akayat. Nga agbalin akatakonay na ko itibiyag. Iswa sorry. Tawas-wasa kon ti ayan-ayat ta. Kat jakon kayat nga agkita tayo ti personal. Jak magustuhan ti ugalim. Ken uray kaskasano. Adda ko marespetom iti inak. Nagalas ti panagsasaom iti liklikodan na. Nga uray siyak ti kasasaom. Husto lang ni mama. Saan asika ti maikari apara kanyak. Naupayak anamin pinsan gapu iti ugalim. Agwin na swastan. Tasaan kan nga ayatan. Saan? Saan napod na dayto eh? Susan, pasensyakan ngam ibagakan ka ti kastoy. Natangig ka ngamin. Uray dito'y office, kat day tatibida kayat kan ka. Di mo makita, asyak na ang tigayam mo dito'y. Julian. Liklikan ka kumamat, gapo iti ugalim. Angam, saan ka kasta tao? Julian. Kat, kasano itan? Winaswasan ni James ti ayan-ayat yo. Gapo iti ugalim. Jak maklon. James, agsubli ka kanya. Jak ka ba ala na mapukaw ka iti biyag ko? Jak maklon day. Ang payawi na swas ni James ti ayan-ayat mi. Ala, gusto day ang Susan. Adun pinainom. Nabartag ka. Ala, itulod kan ijabalayo. Nakayat mo na gawin. Gawin ka lang ta. Panawan na kundi tay. Saan ka apanawan dito Guston ti panaginom mo. Itulod kan, aging ka ijabalayo. Awan serbi matao, James. Awan serbim! Intulod na ka dito'y balay ni Julian Ederabi. Nagsarita kami sakbay ang nagawid. Impangag na pa'y kanyak ti boses ni James nga in-record na para kin ka. Naupay kan ka ni James. Iso alipatam matan. Jak maklon na nang. Ay ayatak ni James. Katgasladyak kabaalan ngayong break na. Daytoy tilaglagi pam Susan. Sursurwam ti ang pakumbaba. Tatiki na tangsit. Iso ti bang dadaon ka. Awan serbita kinapintas mo. No tangsit kan awan pa nagpakumbabam a tao.
At iti organic anateng, Susan. Ramanan nyo ti mula mi kinitatang ko. Agyaman na Anjo. Ngam amangan numalugi kamat dita. Awan lakit umay na kami ikan itinatang. Awan anyaman na. Ay, ungayam. Kaya't ko tagpakuyog kan kay J. Iliinton bigat. Ha? Sige, sana bale. Taduminggumat. Awan trabaho. Mapanta makimisa. Kan agpasyar talaang. Kaya't ko laang tagpag na pag na J. Parke. Ariglado. Agarop may san atawan at trabaho latan ti pangpangrunak. Kanito umaten, tapno agaliwaksay ka. Wan nga ron. Ala, rumwarta nga ron inton bigat. Usarentan tilugan ko, tapno makapanta iti sa di naman akayat ta pagturungan. Ay, napambanog ako ngagpag napag na Anjo. Agtugaw tapay laang dito'y karootan. Ay, katwana. Sige, agin na nata. Kalpasan na, intamang restaurant. Sige, tamarik nakmatan tibisin ko. Kumusta matan tirik nam itibak ng boyfriend mo, idi? Nalipatan mo't ngatan. Juan, nalipat ako ni James. Kan saan ko matngaminan ang makikita. Kan damang ko ang nagkalaysan. No kasta, adamat siguron gundaway ko ken ka. Agayat ka kadilat na kanyak, aging gait na? Saan kalataan na dismaya? Saan? Ken adada nga inayat ka, idi nagbalbaliw ka. Pag kunaam ang nagbalbaliwa. Una, tasaan na ko nakagura, tunggal pasyarin ka. Ken saanin ang nasakiti pa nagsasaom. Sabali ka itan, Susan. Sigurado ka kading ay ayatan na? Wen, nakasaganak amang ikalay sa ken ka. Day talaeng, saan ko ama ipaay ti kinabak ng akal kali kagumam. Anjo. Awan sa bali ama ikarik. No diti mang ipateg, ken mangayat ken ka itinapudno. Sa bagay, nakitak ti kinapudnom kanya. Ken uray nagalas ti ugalik kan kay ti kalabas. Ngam saan kalatasim mo ko. Nagtultuloy lang na ti panagayat mo kanya. Gapo iti day ka. Sumbatak ti ayat mo. Ha? No kasta? Oh, Susan. Inarakop nakmatan. Bayam nga arakupan ka. Ay ayatan ka. Kat ikalaysakan adagos. Ay nasaya at launa. Ay tasinong bata mo ni Anjo. Ay nasingpet abaraw. Awan sa bali nga aramidan na no diti panaggardin na. Wala nang amok day ka. Kat imbag mo tasaan ang nagbaliw ti panagayat na kanya. Day tatipod now. Iso nagasat ka kenkwana. Ala, ituloy mo ti panagbalbaliw mau. Ijamon ti kinatangset kan kinasupladam. Ngamen, oray na pintas tarupam no nagalas mataw galaym. Awan sirbina anak ka. Wala nang. Naumaak pa'y kit din amang dengdengig itikas na nga ibagbagayo. Ay, anak ka. Isua ka na yun ka apalagipan. Nagkalaysa kami nga rod kini Anjo, Mr. Lonely. Nasingpat nga asawa. Kat saan ka nagbabawi, anak ikalaysa kenkwana. To'y pagayam mo, Susan. Agyaman nakpagayam Susan, iti da ito'y apakasaritaam. Umuna iti amin, nasayat mo ta nagbalbaliw kan iti kinatangsit mo. Kat itultuloy mo dayta, tapno agtultuloy mo ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Susan, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.